اما کستافه لدوروا گلک هست که برف همی جانه بچین همی کرتا ببینین وتم قربون زانه أوروبا وعي بحاجة جيان الأوروبا يعني جيانا كبصونا هي ليه؟ چونك أفريقيا أمير أوروبا ما بدوا بحث أوروبا بكين كأوروبا چاوايا وتكفت كيري وچاوانم ام كردي ام زماني خوش بیر نکین ام بلاط خوش بیر نکین ام چهار پارچه کردستان چند دلسوز کردستانی به هزارا کرد هاتن الكردين نتوانا عند بين كردي وألماني كرد جرك ام تجار زماني كوا ام جبير نكن زماني كردي أوروبا بدرستي أنكو آخفتنا أوروبا بدرستي قدنك أغريقية إيك شحفت بارزميننا الدنيا دا روبري أوروبا 10 مليون كيلومتر دو جاركيه أنكو نزيكا حد جسادي جعردي روبري أوروبا وكو رجاء مروفان دبيت 740 مليون مروف انكو 11 سالي جي خلتي لسر عديد جين لأوروبا سويسرا بيرن ما كردان نوو دنگێکی گەلێکی جوان ئەفریقیا لە جیهانە هەیە بە کولتورێ me بە سیاست مەدارت me بە مێرخازی و مردینی و خوشمروڤینیا کوردان gelek جوان بەرنیاز بووە ئەفریقیا لە باژێرێکی gelekî giring an ku li welatekî gelekî giring li cîhanê ew jî dibêjne Bêrn Swîsra. Bêrn paytextê Swîsra ye ku nûneratiya hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li vî cihê heye. Ev cade li Bêrn ku paytextê Swîsra ye ev cade hene hemîn sefaran e ku sefarên van dewleta hemiyan li Bêrê hazir bûyne em ê beref nûneratiya hikûmeta Herêma Kurdistanê çîn کو افریکن بحثی کار و خدمت و خبات وان بکنن افریکا لویر چا کارت کن هیوتین کم جناب نونری جی ببینیم Bêrn êk ji wan bajaran e ku geleka giring e bo hemî welatan ku balyozxana xwe hebîtin li wî bajarî. Evrike dema em çûne Bêrn nûneratiya hikûmetê bi rastî jî navo dengekî ciwan hebû li wî welatî de bi rastî jî keyfa me gelek hat Evrike em biçin balyozxanên hemî welata bibînin çavê me vê bikevît yê Kurdistanê jî heye. Evrike navê Kurdistanê و نینراتیا ما کردستان الهمی ولاتان و پی دیپلماسیا و جوان کارت کن سریع ما کرده همیا بلند کریه نکیم تر جوالات کی دی نکیم تر جملت کی دی افریقا کرد بربلا بین الجهان و کار و سیاست و کلتور و چالاکینت و واسه برنیاز بینه گلگ ملت هن افریقا چاوکی جوان و پیروز حتنا کرده ليه تشتش خرا جرينتر دما افريكا مدبين سروكت ما وسركدت ما دما افريكا تشنا والاتا كيدي دبيني سردريا سروكا ديال تتكرن انكو سردريا والاتا ديال متا تتكرن حكومة ريمي كردستان سويسرا على كردستان بفي شوي وصاي جوان اوجا على ملتي ما سرمي بفي الله بلنده درجه بو همي كرداي وكريه سلاورس چانم باشن روش باش زوج باش جناب نینری حاضره؟ بله. چون باش انشالله. درست باز با ما دم هواش بروینه. نیوال خان جه کچن من کرد جاولریه. درست باز بود نیوال خان. دکتر بیره؟ بله. سلام ورس. روش باش. روش باش. چای مامستا.
دكتور تشواني سلافوريس تشواني باش ان شاء الله دورس باس دكتور كردمن هر چهار پارچه همي باش نیاسن گلکس باز بوده ممنون دورس باس نيرتي حكومه هرما كردستاني افريكا هندك كارنت وصا باشتر وجوانتر كتن بلكي هندك سفاره قنصليه دولتها بيتشنا بتن علاقات نبن هند خدمات نكر بدون هو انا جارك كار دكن اما لازم 10 جار هم كار بكن چونكي وانا بنا الدولة مرحله دولة بني تمام كده بنا الدولة اما امل ريكنا بمرحله دولة بني اللي بوا وتشي هم ده جارو بيتر كار بكن كردستان 24 افريكا الدبجانا بتا حاضر البرن بايتخت سويسرا ام قال اسباسياتات كي انت بفيشي وصل جوان بيشوازيانك يا اهلا وسهلا بخيرات تجي كردستان 24 جي وبملتما ببینه لکردستان ببینه گیرو وکو امد بین سفارت کردستانیه لولاتی سوئیسرا لباجار برنه پایتخت سوئیسرا اون بخیر آته. دوست بس دکتر ایش پنگاوت می دست پیک افریقا پیک وجیانا کردا الویری هین چند پاریز. کرد تایبتی اگر لدروای کردستانی یعنی پیشم به خدمت های مثلا چه خانه اما وکو ام بین براسی وکو سفارت کردستان ام لازمه یارمتی بکن زمین ام خدمت ملتی خوب کن سوئیسرا هندک پنگاف هاوت اینا براستی پنگافین جوان بون با کرد و کردستانی ام بین به شیوهی که رسمی اندام نیاد یکی اروپا دا لی علاقات خود زور باشنه اقتصادینا تجارین لگل اروپا تقریبا یکن الی سوئیسرا جی بخواد نو اروپا دا مركز خو ام بين استراتيجيه هي دنو حمود الدنيا هيدا ساكن مثلا لجنة يو ان هي نو مثلا سويسرا كي حسابك سي بايتخت خانه جيرونه ما ايران بشتي ما ايطالينا دن السويد يعني بلي حفهم مركزه دبلوماسيه تشت سفارات الدنيا انا حمول ومنطقيه بريار جناب السرق برزاني لد 1004 5 جيكي لبرني فاكن برو البايتخت سويسرا به امی اغلا کردستان بلند بکن بله همو کس ما بناسی سوئیسرا جوا ملتی کرد یعنی بخو ولاتی کی بچوکو وانا جی کار و خبات کردن ولاتی خو رزگار کردن دو وقتی دا لسال 1291 سوئیسرا اعلان کردن 3 کانتونی بچوک بن اعلان کردن لمرکز سوئیسرا کانتونی بچوکن وانا اعلان کردن دولتی سوئیسری دامزراندن ناکو جی بون و وقت 3 کانتون بچوک بون ناکو 26 کانتون کرد چاوی سوئیسریا دا چه ملت چه حکومت براسی زور حزی کرده کن فرق هي اگر مثلا ببینید یک عربه یک ترکه یک ایرانیه خودی فرق زوره لیوانو اللي بشي حركه نوبيجن معامله خو ام بخود بين اجرو 48 سال لسويسرا ما از حمود بينم يعني داندن استاندني ورا ملتي سويسري حتى حكومتي سويسري بخود شيء امكانه هي يورمتي ما تكن تقصير ناكل ليه ناخذن على نيبكن سفارة كردستان براستيج لسر بيت جاده دا كرد قالك جاري كاري كويل بيراني جرابتن فين راتن بس دا الله كردستان بيبيني تو كردستان بيبيني كيف هون قالك دلي خور حد كان براستيجي اري يعني قالك قصلي هنا وسفارة هنا اللي فارا الله توان بشارتنا يما قالك ديارو برشا ما تديتنا بابو ياكلونا بلو شعبت جوت شبن دا شعبت حاستا فقط دكتور يا كم بينغاف صلاة چند بو هاتي هاوتن امريكا يا كم سفارة كردي الجهاني همي هاتي بكر اري والله وكم قلت يعني ل 1006 لهيفو 12 ما بشويكي رسمي فاكرد ووقتي ما حموكس دعوات كر حكومتي سويسري برلمانتي سويسري حمود دوست كردا اتبريان ما خلقت رسمي دعوات كرن بين برلمان وحكومات ودوست ما سويسري ما دعوات كرن سفير امريكي بو فرنسي بو حمو وطن
ای مگو بلا مبان شوام پرور کجی فقری تقصیر نکر ویژه و گلستانی جهات مگو برنامه چیگر آلا کردستان مگو هم که راکن ابو وکو سفارت کردستانه شوام پرور لو در ای رقیب خواند محمود خواند علامه کردستانی جی ما راکن بسر کرد یعنی روز امن کنج بید وکن ای رقیب هر مای قوم کرزم روزه که میدی پلیسه و داره و منطقه یعنی اروپا اوه مثلا و منطقه پلیسا مسئول تدی روزه که گم کنم ورنجام تا ببینم پشتی شش ماه پشتیم واکره هاتن کرم که موعد دایات رئیس پلیس قاتش کی بتعرفش میگم کیف موتی و واکری ام زور کیف خوش بنا قبس اگه خودم تشکیل تابرز میگم چایا قول واجد سری که جاده رئیسیه گو ها سال من بدارینه گو واشش منو حادثه الور بند حیاتی ما دو جرو چینه بیاد. اسبر خدی خلق تنو چه؟ گو خلق دبرو دچو حلم دبینن نه و ترم دعم دکن ترمی. ام صادقن هوی دونجی سدی حشتين وتركن. دليوانينا يا ادب چلا بكين. دكتور خزانة جنابته بله خدمتك قالك جوان يا كريجي والله ما شاء الله صالت چند بو خدمت وان دست بگیری لحفته وديو صالي حفته وديو بله صالي حزور ناس دو حفته ودو دست بيكر حفته وسب قطر بيوت يمكن من هاتم سويسرا حمود تشتي هنا وقتي باش لدموي حفته ودو حفته وسد ما دست بيكر ش برلمانتي سويسرا دو جم اورغانيزاسيون اد مرواتي وكاريتاس والصليب الاحمر يعني حمود وقت ده ما دست بيكر خزانه دكتوري ايج افراتن براستيجي جهاتي نو دنجي ويل سويسرا ما شاء الله نو دنجي كي قالك مازن دكتور بعد دخون زانكو ما هفدا ناسكر كي زانكو زوريخي بله انا میگه جناب تب خوش شول نوجداری دیر کتیه نه والله بو 5 سالن تمام بو چم که کار ما حکومت گله مشکلات مزور وقت نیه اوسلو یاسر خیراتی باش شونی برات نویدم کم نابی خزانه دابیده چاوی شالینه نویده چوانم باشه صحت آوه چون که ما بحث کردان کرد لأوروبا کالوری مالبات ما کردان چوان زارگت خوب پرورده دیکن و ولی زارگت خوب بیکن کردیه چجارش بیر نکن گلکا گرنگه اوه بو نمونه گنجک لأوسلو پایتخت نرویج یه برنیاز بوی اف گنجهانی چتا kanal نرویجی میوان کن لدماو kanala بیدن میوان او به همیشان از یاخو و دبیشتن از کردم اش کردستانی هاتیمه اوه ما کرده گلکا گرنگه و تایبت او گنجن لدر وی ولاتی دیجین وید ببین هرات چیزی جوان دیار بکن او جی الفت که زاروکن کردای باش کوبکر خواهاتی کو الفت که کوان چکریه هر واسه هنده گنجا دیار بکن کو وان گنجا الفت که bu moy çandin salana livered jin la tano kana iqamana natsteka alvik di programmi da devetin am veji baha diyar bitin ve har wasa veji انه كامل نروي شبه اوسلو يا سنتروم اوسلو يا الاوسلو بنمونه گنج گله جوان دیار بوه البته که مجی و کردستان 24 دیام چی قصدایی بکن دیار بکن بو بینرا اف گنج هنه و چاوا اب پنگا فاوتیا ناوا نرویجیا دا ناوا کردا دا ناوا هر کسی که لنرویج دا بشیتن خود یار کی یاب چاوه که جوان دیگه ما دا بناس قربان You gonna live your life right. Oh daddy dear, you know you're still number one. Those girls, they wanna have fun. افغان جهنه بویا و کوسترک دنابافی ولاتی دا خلکی نرویج بچاوکی جوان تماشاوی و همی کرداتی کن مدویا بزانین اری کاری وی گنجهنه چیه اری مدویا بزانین اری مالباتاوی افروکه چند لسر هندی راوستاینه زاروکت خو به کلتور کردی پرورده بکن و کردی نیا خوشبین نکن افروکه
دما چته کنالکی یان دناوا سوشال میدیای یان دناوا را گاندنه دا افکنجهنه و صبر نیاز بوه نبناوی خو و کوورهات و صبر نیاز بوه گنجه که کرد ستیره که لوالاتکی و اولاد نوالاتوی مالا باش دیگه با ود باش زارو که باش چتکن ولی یه لجرا چمالا که رنی خاره بونمونه زارو که توانا یه که زحمت کردیستان زانن آند بونمونه بشه تب خیرات ويجي دي بجد خرب نرويجي ام سويدي ام المانيا غبيتن جا عليك بزحمه الفراس قوقا مالبيتن ام جنجن كورت كعبن تشتكي باش كري وجوان كري بو بيناري كردستان 24 برنامه لدوره و ديار بكين هر وسا وان جنجن كو براستيجي نخوشي تانو كهين و چند سال الوريد جين و اقامه و نزانده چكار كن هر وسا مبت امواجي باید ديار بكين اوسلو نیوکا نرویجه شمال اویم تنشهن لبیجی چون براستی گله سار از وستان دویره دنیا دخوله بیتاسو دنیا جنجد گله که سرکفتی کو افریقا براتیج ام کرد بسر برندین جنجد کی ورهاش میشه ل اوسلو دیجی ل نرویجه ل پروژه که گله که جوان هزرگا گله که جوان نکری کو کمپانی که گله که مازن آوا کری افریقا بویا یکم پروژه به کوالیتی اسکندنافیا خره اسکندنافیا خره و چی دولته سوئد دانمارک فنلند نرویج افز رهانه جاره چوانی سپاس برات گرف خیراتی گلک سپاس بس پاس ورات ما بيجا اما چه پروژه ما برا مارکتینگ شغل ما نوی کمپانی ما اینستاکولا ام شغل مارکتینگ کن کرینو فرودنه سر تلفونه کمپانی خواب وقت آرمان جکی وقت فکر که دفع من پیدا بیا برای چند ساله روز بروژه من خدمت اکا بکری و من زحمت اکا مازن تقریبا نپیودیتی که حتی ما گاندی وی مرحله و في قاوي حالي حاضر تقريبا نزدیکی 100 کسا لی شغلت کم. اما تقریبا 6-7 ساله از کمپانی خواب خدا شغلت کم که حتی من گاندی به مرحله و بری وان 6-7 ساله جی من نفس شغلی من کمپانی دی دار نرویج مازن کری که حتی من اشیاء پیزانی و معلومات کم بکم کروجه که بخواب خواب خدمت بکم. ورهات قلت نکا مازنا ما هیدی بیجن پلکی چو سر ملکی. براوی آرمانجا 12 سال از بو خدمت کم. هک پلک بتن نظام تشاد بیجی. اصلا بینم پلک براستیش یعنی زحمت داد شو کی سر 12 سال تو خدمت بو آرمانجا که بکی دی زحمت گلی باشه بو منو ببینه دیار بک بو نمونه ورکم نرویجی چه چاف تماشای کردات کن یعنی بو ما خوب گله مهمه کو اوروپی بزانن نرویجی بزانن الوی ولاتی کو اف کمپانیا یعنی یا کردانه وک رکلام وک ناوک بو ما کرده هم باشه و خدمتک باشه امشین نرویج بو ولات نرویجی بکین و ام رکلامک og mazene på Inavik og am Kurdino og kompania Kurdane am Petki. Gjennom denne salgspodden vil du også få være med på en reise hvor jeg Amerika Kurdistan'da gezistirin projen Juan Lenervi. Aba bu çiz zavritin. Hem piştavan bun yani bu numune zorgit ha ama başlar gedin şansı var. Yani bu خوب خاطرن چون از شانس بابت حملانه yani همل سر زاروکی خوب خاطر مینت yani زاروکی شیانت دا هایم بس اف شیانه پیوستی پرورده یا پیوستی آواکرنی یا پیوستی ریکارسته گوال سر سکی خود درس بیل سر ریکا خود درس بیل طبعا دی بچیک ریکا خود درس هابت هم بچیک خوب خبرهات یعنی ماشاءالله گنجه کی زیاره هم یعنی هم مجی پشتوانی ها ما پیچی بیلدی پشتوانی ها یعنی ما پشتوانی ها ویاکیدی وجا بابت حمله نه یعنی هم زارو کی جین مینت هم جی راستی پشتوانات دای بابا بو زارو کی گله گرنگه زاروک کلتور خو و کردینی خوش دست ندن یعنی نه افسانه
افریکن زارگی تعمیر ویر مازن بوینه بله. لکردینی و ولات و کردستان هر سریوان دامات آخرینجی کردی ها ماشاءالله گلک جوانه خب نه آسانه خب تشتکی گرانه هفیجا خدان الولات خوابت آن الكتاب بفيجا يومات زفرت إدي يومال سر ما گرانت ساكن شغل سر دو كولتورا لازمه آوابت هم تو بکی کو کلتوری خوش دست نداد هم جی لازمه تکلی کلوی کلتوری بد اف کلتوری نافذان مازم لازمه نه دیر بیوانا بد ویجال یعنی گرینگیا ما او کلویری آن بابت او کتبشی کو کلتوری خوش دست نداد و کلتوری افولات تولوژی تکل ببت القلب بجیت القلب ببورینه. Vil du også få være med på en reise hvor jeg håndplukker 5 selgere? بوش برهات من شاب بینر خدا بینر زاخش تیویم گله گنج هنه ات کردا امیش بینه کن تین کف نکن پالوارا رزیل بن توشی خلطیات بن بلا میش بینه کن لوی کم برهاتی بو بینر خودیار کن دا کوهیجی هر واسه بزانن گنجک نفسانهیه تو ارمانجت خو همیا بجایه کنه بصنایع تو گشتوی را دی بس ام دیار بکن جیکو هر ارمانجا که هر گنجا که بتل کرد بتل کیرا اروپا بد خدمتك او باش بو ولات خوشی بیت ولات خوشی بیت ولات خوشی بیت خدمتك او باش بو بکت ان شاء الله دیگه هات ارمانجا خا انا طرشكه مانو ياشما همین زان کاشی چه طرشكه اوجی نیمه اوج زاده هندیانه سینگه مریشکه چته گلکا کلکا برایم خیراتن شیف حاضره گلک بمنا خودش ترازی به کرم کر کرم کر والله مناسبات شباب دعوات شباب تشتاق هوسا شباب هم دايم جيت كل يوم بس والله قاعد جنن نوید برگیزا چمون نگودی مرز اسپاس بکی نه بکر بکی های جایب جناب میاد جا خوش تیوی بیا و نخوش نزانن کو کرد بو میوانیه کرد همین گلک قدرگیرن و کلتوری که جان دفمه هم خانت گلک خوش شد کن ورهات اكو جنجك كرد سركفتي ام لديواناوي ومالاوي رينيش نخاري لأفريكا نهر جنجك كرد بيتا اوروبا دي جاناوي خوش بيت انكو وكو باشايان دي جيتن جان الفيري جلا جاب زحمت اب جلا كس هنا الفيري تايبات كرد ده 15 ساله الماينا الفيري ولسر جادان وجانه كان خوشا بوراندي وبهمي كاريت كرين ولدمايكي رفزي دوش فرقلدو تردو رفز ما يتل مجبور يلا بجيب يلا يا كنتي دويتن تشوي ولاتي بدركبي انكو اقامنينا انكو ماف ندايكو ماف پنابريه كو مينتل بيولاتي ام جريان مدویان ما گنج جدید با امریکا ما فرضانی که ام گنجی پیدا بکنیم ما بیت راستی اروپا بو گنج خوین کردستان دیار بکنیم که اروپا دنگ دهانش دیل خوشه ما گنجک لباجر یوتیوبری لولات سویدید ما فرضانی ام بچین بام بسیار رحمی شوی بکن جانا اون چرا بورید بازم هفته و چهار کش کرد هفته مشکل نابش سر بار منه هفته و چهار یا برا چوانی فرات چوانی دل من چوانی رحمان باشی چوانی فرات چوانی دل من باشی برای من چواد بورید انشالله این پلا والبیرت خن ای ماشاءالله نه برای خودی من تانیانی برادرکم لگلا اویشی و کتار رافسه نه او اقامه هی اوی او چند سال الفیری بو اقامش نی برگرد 6 سال لیرین او 2015 من شهر 2015 تقريبا جيانزاتم 6 ساله 6 ساله ليره از اشم بسرك اشترك جنبو ورا تو هاتي فرات من برقات ما قاعد شغل الرقا تو نزيك كمردي بوي من اوتم قرب مزانه اوروبا واي بحادينا تم لبروي لا خوشم بيني زورم بيني لرقا ياخ قاعد شاخ تدري لقل كردين بوتي بيختي سياحيه تانيرين بلان سياحين وداي لقب رسم زود درو كان حتى أقوى أو باريس سويت بنمونا داتا وان كاسين بنا بنا بار الفيري باريس وسط دنا خلتي يعني براسيجي يعني بركي دوسر جاك بنا قاتيني لا من نوكاتي هاتم لكامبو كان لكامبي 2000 عفوا 1008 كيلو انت الدنيا
1800 1800 كرون هيفي كأشتري مقرا خون الله يبارك كم الله تو بس أونية للسقفية لشونك أجي خواردين تهيو باران اللي تنادى سرمات نابي هذا هناك يا بارك هناك انت اللي راكش في الرجاني عساي باني هسه لخو برو عيش من كات ما أوروبا أو تنبتش ما أوروبا عيش ناكم براستي هرداني شبالام كهات نير السير ممكن إنجاك اللي راكا إنسان أبي إيش كابو بخوي يعني تو السيرفي هزري هاكت تو في أوروبا وتشور ناجي بالضبط تنبتش ما أوروبا عيش ناكم بيستن بعيشني لبريطانيا بجيم لي عكا حكومتهم جيني بالام نا وانية لبروي بيتي راكا إنجاك أصايني كتو خوتي تاو باوك برا خوش هج كسيك سرچاهم بالام أبي خود بجيني 15 سال تو الولايات كيبي والراجل نتا وبرافو خورا دوما نجاش تما بوليس قلت بر يعني او حالات جايه من يك نفر مناسي من اللي هبو دو من اللي راكا بالام توز مشكله عائليه هبو دواي حفظ صال سويت تردو رفزي بيدا بليتي تهركي بونارت او تيبوي بوريتا تنها يك خسخانيك هي كايش بو كسانه بكا كاقامه يعني تردو رفز يعني جينا وكوتريش ما فيك تردني كان رفز دينتا ابو كان رفز دم دو رفز بيدا رفز يكم داي رفز دوم داي وتردو رفز منها مشتكانيان بيداهم تردو رفز ميل راكا انت الله يبرو لي راكا سويت بجيب يلا ابنك برادر اوروبا عامل اوروبا باور بكن اوروبا بس يعني دنجي دول جديده خوشه اهلا باور بكن اوروبا والصين وكي نزل دي كان او كاسه تنبير بقامشولي لازمه بماوي 4 ساله اكثر هر حیف 14000 15000 زکات بداد 14 15000 نزدیک 18 ورقین دلاری جانا گنجت ما آیا وصل أوروبا براستی جهدا ما تبینید بما گله نخوشه لی امریکا ام حسكين همي قفا السردان توان بكين عنديش ما بيت ام خدمة توان بكين ليه تبدا ستيمن هنا ابا اوروبا وجنجد ما شاش حفصلت من كرنفا كولانا ورد ما يرازي